Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Let us all kneel as we pray the Jubilee Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within with humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaniti pong Santa Misa, pagmasusyan tayo, ing solemnidad ng pamipahayag ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Mitipon tamo po ngeni, kilagyoning igpam, poning anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, mantabi kaya kayungan. At kaya ka at di mo rin. Pakamalang kong kapatad, ngening aldoy ti, pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning pamipahayag ning Ginoo. Mi pahayag ya, mi pakilala ya, king mabilog ayato. Nino ing mi bait ay ni. O ni po ing pikunaman tam ngene. Nino ing mi bait. Nyapin, may insenso ya po na dining Belen, at hiluring at lung-ari nga tamo. Pero enoman po at lu, dening aring areni pagano lang. Ding tinanggap kang Jesus, ilapin po ring pagano. Dapat iyaring Herodes, iyang pekakatawan na ring Hudyo, ere po tinggap. Nya mo mapalad tam, tinggap tayo ing Ginoo, anting kakatamang Diyos, at talapagligtas. At bang kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapang mo pa'ing kakatamong kasalanan, magpakumbaba tamo kin Diyos, manyawad tamong kapatawaran, para karing kakatamong agawang kasalanan at kakulangan. Ginoong Jesus, maging batwin ka, karing at mamantabi ke kami, ke kabaning biyemi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, suluning sablang bansa, bustan mong ingke kang ustisya, at dananong kapanaligan ding maluka. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kaya kaming dalan at biye, bustan mong tipa kaya kami ing kapayapan mo't sikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos ang mayupaing totoo pakaluluhan na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
amin tamo. O Diyos ding sablang bansa, balayan at kultura, itiyay ngaldo gewa mong masala kapamilataning kekang lugod, at salang makatagulaling kinketawan. Antabayanan mo kami karing bayo ng dalaning kekang anak, bustan mongin matimyas mong sala, sunlagyan o ka rin paman, banding hanggang balayan, puriyan da ka kingamano ning siswan, at payamanan da ingke kang Santa Iglesia, karing sarili ng regalo. Itiadon mi keka, king kapamilataning ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibot kay libro ng Propeta Isaias. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag anti ingaldo, iligaya ng Ginoo sa slagya kera. Mitakpan la king karalunduman dingaliwang bansa. Dapot keka ing sulo ng Ginoo sunlagya. Ing ligaya na manatili keka. Tingul na ning kekang sala, datang la ring bansa. Ari datang la uling sa slagya ing bayo mong aldo. Lumawi ka king makapadurot, at kekang lawen ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang lang iba't king marayong lugal, dinganak mong lalaki. Datang la, dinganak mong babae, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatmuan kang tula. Galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keka yung pibandyan na rin bansa. Keka, datang yung pibandyan, ay iba't king lipat ning dayat malat. Manibat king Midian at Epa, kamelyo datang langan. Iba't Seba naman, ginto at insenso ing karelang daralan. Ipamalita na rin tao, ing mayap adepat ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingke kangari, ke kayang turuanan matul ayalang, pamangabiran, kingke kang ustisya, dakayanan mesana, bangking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayalipit, ibyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan,
mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat at manibat king ilog Euphrates ang gaking sikoti ning yato. Ding-ari na ning Espanya at dingalawang kapuluan. Bis da kaya yang yampang, ding-ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya, ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula kaya. Sa gipanala ring pakakalulong kaya daralong at ding tao mi paimbrisan amangailangan kasaupan lunusan nala ring may na at kalulu at iligtas nala ring alang agyo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, kinging Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako iting katungkulan, para king ikakayap yo. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing mga labas a panahon. Dapat ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilataning Espiritu, karing kayang banala apostol at propeta. Inglihim ya iti, king kapamilatanan ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo, king kanuanan ning Diyos. Dakela naman ning metong mong katawan at karakela king pangako na ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikit miya, ingkayang batuin, kingaslagan, at dinatang keketi, bamiyang samban.
ing Ginoo mantabeya kaya kayo, at kaya ka ang timurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Mibait siya Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng Aring Herodes. Melambat kaibat na niti, dinatangla Jerusalem, ding mapilan ang mga biyasa, ding taong magaral king pangimut daring batuin, menibatan laking aslagan, at pangutangda, nuya ka rin ing bayong bayid, aari daring Hudyo, uling ikit miyang linto ing kayang batuin, at dinatan keketi, bamiyang asamban. Kabut abalita ng Aring Herodes, iti tutuyang megulo isip, antimurin ing mabiluga Jerusalem. Pepayaus nalat tinipon ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba, ning balen, at kitang nakarela, nuya mibait in Kristo, King Bethlehem, Judea, ngarang may kibat, uling sinulat na po ning propeta, ika Bethlehem, king labwat ng Huda, kamitauliking makananuman karing manimuna ng balen ning Huda. Uling kaya manibatan ing metong pamuntok a manibala king balen kong Israel. Inya kaibat na nita, pepayaws na lang Herodes, at pinulong pasalikot ding mga biyasa. Inusisa na at abalo karela nung kapilande ikit ing batuin. Kaibat, pepalakwanan na lang papunta Bethlehem, kambenaning antikaniting panabilin. Munta kayo at panintunan niyang miyamasamas ing anak, potang ikit syune, ipabaluyong agad-agad kanako, banketa, akuman muntaku, at sambanke. Kaibat ng dimdam ing penabili na ning ari, meko na lang, kabangdalan, lintoya ing batuin, ing kabod batuin a ikid da kingaslagan, mig pasiunaya, karela, ang gaking mirasya, at tinok ng tulid na ning lugal, kabilya na ning anak. Metulalang emonano ring mga biyasa, panakid daking batuin, kalub daking bale, disnande ing anak king siping ng Mariang Imana, siniklaudla, arapanat, simbande, kaibat diklat dalaring lamak adaralara, at inampanganan ding regalong ginto, insenso, at mira. Mayawus ing karelang pansin king kapamilatan ning metong apaninap, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya menaliwalang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik da, king karelang balen. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Merry Christmas po kaya kayungan. Pipiling ko hata. Christmas pa mo rin po ti mo ang sinabi ko kaya kayo. Potang magmisa tamo whenever we celebrate the Holy Mass, it is Christmas. Christmas literally means Christ at Mass. Kristo King Misa. Mibait siya King Bethlehem, anting metong nga tao, dapat epapusapat ing maging tao ya ing Diyos. Likwaning Santa Misa,
ban kanita, ipakit na pamurin in kayang lugod, meging tinapiya. Lawin nyo na yung lugod na ni nga pong Ginoo. E nakatama po likwan ni nga pong Ginoo. So, Christmas, burinang sabihan, Christ at Mass. E Kristo king misa. Yan po, lawan tayo iting solemnidad ning Epipanya. Epiphany, burinang sabihan, manifestation, revelation. Mi pakitya, mi pakilalaya, mi pahayagya. Nino po ing mi bait ay ni. Kailangan akilala tayo. Uling nung eme akilala, eme malyaring samban, ingeta mo kakilala. Makananuming samban inge mo kakilala. Nyapin, lawan tayo po inine, importante ya ngening megumpisan niya po yung bayong banwa, lalong-lalo na kaya katamong Katoliko. Tayo masyadong kakilalay Kristo. Inyapin po, takalang Katolikong lipat-lipat karing miyaliwang relihiyon. Karakala Katolikong lilipat karing ngaliwa, neng misan po, anyang ketang meto nga parokya, miyembro no paning meto nga organization king parokya, abalini pa lang aliwang relihiyon, inlipatan da pa naman, elamaniwala king Kristo Diyos yo. O ini po yung makalungkot niya, pakamalang kong kapatad, makirandam kayong masalese. So, lawen tayo, ninoy ning mi bayit. Mi pakilala yang ngeni, mabilog ayato, king kapamilatan daring mga biyasa, ausandang wise men, pantas, astrologers, mga biyasa na po rin. So, nino ing biyasa? O ini po, sinabi na kini, dening mga biyasa, penintunde, bareng samban. O ini po yung pakera, bareng samban. Nino ring mga biyasa? Ding mga biyasa, ilapin detang manintun, panintunan de in Diyos. Mi bait ne, kailangan po panintunan tayo. Jesus tinipane ketiking yato, kailangan nita mo pungining lumapit kaya, lapitan tayo. O ini po yung biyasa, in biyasa, panintunan ni in Diyos. Alam patugot manintunya, pero istong atupan may Jesus, burinang sabihan, ika mismo, ing penintunan ni nga pong Ginoo. Bayo tayo, apuntalan, dinakit na nakatam. Makanya niya po yung nga pong Ginoo. Niya, menipatan la po king aslagan, kalaw na yung penibatanda, pero uling mga biyasala, likwanda po yung ega na gana. Deni, inisipan na talagang biyasala at tinalaking biye. Mabandila po, uling magdala ng regalo. Lawin nyo na, inyang ikiting batuin, ingkarelang sinabi, mi baitya, ing ari daring Hudyo. Tara, panintunan tayo, at samban tayo. Likwanda po ingega na gana, ore taring biyasa. Likwando rin karelang pibale-bale, likwanda rin karelang pibandyan, at penintunde ing mibait aari at simbande. Ore tapuring mga biyasa, makasadyadang lakwan, ingega na gana. Ikayo po likwan yung kaya kayong pibandyan ngayon, yali? Likwan nyo rin kaya kayong pibale-bale. Likwan nyo yung kaya kayong pibandyan at minta ko po keni para simba, potang sisimba tamo,
sa sambatang mo, King Diyos. Niya nga, o yan po yung biyasa, lakwan mo yung gana-gana. Uling balo mo, Jesus at Tsukene. Kalupadala po ring pantas ding mga biyasa. Likwan ding gana-gana. At paninturan ding Ginoo. At anyang ikit de, simbande. Number 1, mi pakilalaya Jesus. Simbande. Ing kapanyamban po, manalumpakan niya mo, King Diyos. We worship God. They worship God because Jesus is God. Dimdam niyo ko po. Ing kapanyamban, King Diyos yamo. Burina pong sabihan, ing mibait Diyos ya. Tamo po kakalingwan ini po at ang pagtangguling kasalpantayanan, pagtanggol tayo kay Kristo, ing mibait pala, Diyos ya. Uling simbande, aliwa po'y Mama Mary simbanda, Mama Mary St. Joseph, tao lang kalupata mo. Metong yam mo po'y simbanda, yapin in mibait, Jesus. Nya, Kristo in mibait, Diyos yapu. Diyos siya menipatan pa kanita, tini payaketikin yato, at making tao yang kalupatamo, subaliking kasalanan. Tayo po kakalingwan nini, Jesus, Diyos ya. Bakit? Uling ing magligtas kay katamo, Diyos ya. Nakatama ligtas, Mama Mary. Pota po may skandalo kayo. Uling ni Mama Mary naman Diyos. Jesus ang Diyos, iya po yung talapagligtas tamo, naning kagawan tamo, papangadita mo kang Mama Mary. Lalapit tamo kang Mama Mary. Kaiba ti Mama Mary, ilapit na katamo king kayang anak. O ini po yung role ng Mama Mary, ilapit na katamo kang Jesus. Uling ni Jesus, iyang Diyos at talapagligtas tamo. So ita po, Jesus ing mibait, Diyos siya. Bakit? Uling simbande. Nano pa? Uling ing Diyos. Yang makapagligtas kaya katamo. Agyang ako po'y rakualigtas. Asopan na kayo para lumapit kang Jesus. Nya Diyos siya po, Jesus. Tutuki po, ikit de Jesus, at anyang ikit de nanay milyari, inampanganan deng regalo, inampanganan deng ginto, insenso, at mira, gold, frankincense, and myrrh. Nya kareni pong atlong inampangdang lamak kang Jesus, pepakilala de Jesus. So metong yang Diyos, inyang inampanganan deng ginto, in ginto po the king of metals, iyampang yamu kareng ari. Burinag sabihan ni Jesus, ari. Ari de ding ganaganang ari. Nyapin po itang makasulat ka rin, Inri, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Pero iyang mo po ari daring Hudyo, none the King of Kings. Iyayin ari daring ganaganang ari. Pero alamin niyo po yung pamaliwana ring ari, iyaring aramudes, ariya na naman. Ding ari keteking yato, makamatela. Pero yung kakatamong ari, Jesus, diri na nakatamong biye. Ding ari ketiking yato, at ilang palasyo, mga ragula bale, Jesus, alaya pong palasyo. May bait siya king metong nga pakakalulong lugal,
May bayit siya king metong alalabangan. Pagkakalulo. Anya niyang ang Christmas Eve na po yung sinabi ko, worldliness was challenged by the poverty of Jesus, and humility was confronted by their pride. Migpakong babaya po yung Diyos, ne? Lawin nyo na yung Diyos tamo. Alaya pong trono. Ding ari ketikingyato at ilang trono, makalukluk lang masalese. Dapat yung trono ng Jesus, yapin ng kayang krus. Makaputong yang korona, karing ari ketikingyato, ilang po makanyang. Nyay Kristo, ariya, ding ari ketikingyato, susuyuan la. Dapat yung Kristo, dinatangyabang kanita, sumuyo. Lawin yun po yung narita mo. Nga kailangan salpantayan ng tayo Jesus, metong yang Diyos, migpakumbabaya, metong yang ari, uling inampanganan depong ginto, at inampanganan diya mo na naman insenso, frankincense, mag-insenso ya. Ikitsupukunan din mag-insenso ko. Buri nang sabihan, Jesus, metong yang pari, a king, a priest. Mamilatan niya para kaya katamo, King Joseph pa. In kaya katamong panalangin, panim mo na nakatamo ng kaya katamong pari, in tune pari, iyapin po, Jesus. Dinake na kamoy mo, dinake naming pangapari na, kaya kaming pari. At kayo, by virtue of our baptism, pari kayo muna naman. O ningi kami, ordained priest. Katlo o kapat, inampanganan depong mira. Nanay mira. Ing mira, balsamuya po ito. Bibili na kareng mete. Pabanglo para kareng mete. Buri nang sabihan ni Jesus, metong yang Diyos, metong yang pari, metong yang ari, at anting metong atawo, Mateya, o itapo, Mateya, para karing kakatamong kasalanan. Inyapin po etamo tutok ng King Belen. Mibay siya Jesus para mate. Ban kanita, kingkayang kamatayan, miligtas tamo po. E pasapat ing mibay siya King Bethlehem. Nune, mibay siya para mate, karing kakatamong kasalanan. Nyalawen nyo pilan mong bulan kanya no weeks, Lent na po, kaiban na nitang maleldo, pag masusyan tamo, ingkayang kasakitan, ingkayang kamatayan, ingkayang pangasubling mebi. Kaibat dong inampang deta, magbalik la sana kang Herodes. Uling itayong pinabili ng Herodes, kaibat siyang atakpuan, kaibat siyang simban, sabihan nyo kanako, ban kanita puntalan kaya nga na, baking samban. Ene po samban ni Herodes. Nune, papatene ingari. Many na pala rening pantas dening mga biyasa na na magbalik pa si bayo kang ngaring Herodes. At tikyan dayta, migbalik kang ngaring Herodes. Di nalalang aliwang dalan. Pakamalang kong kapatid, kay bata mo po sanang sinimba, etana dadalan king dating daan. Nano pong burinang sabihan nito, migbalik kang Herodes, nune, di inalan lang aliwang dalan. Potang asamban mo na Kristo, akilala may Kristo, nakamagbalik king dating daan. Dumala na ka,
king bayong dalan. Ulitan kepo, potang akilala may Kristo, nakadadalan king dating daan. Dumalan ka, king bayong dalan, king dalan ng Kristo, king dalan ng kabanalan. Oy nipuy ing bubungan na kikatamo ning pamanyamba, kay batyong sinimba, na kayo dadalan, ketang matuwang pamibibye, kailangan atinang pamagbayo kinbye. Potang nga kilala mo yung Diyos, potang nga kilala mo Jesus, magbayo ka. Ibayo mo na yung dalan, nakadadalan, king dating daan. Nanoya po yung dating daan, yapin yung dating daan, ning biyeta mong mabibiyaking pamikasala. Amen? Noneb, dumalanta ng king bayong dalan, king dalan ng Kristo, king dalan ng kabanalan. Niya potang muli kayo, ako dadalan, king dating daan. Noneb, dumala na kayo, king dala ng Kristo, dala ng kabanalan. Amen. Ipasyak tayo po ngening kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, pang mayapayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak na bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linat sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubriyang mebye, pepay tasya, banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto, ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ang pong may ngamate, sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daling kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. King Aldoyti, inyang ding tao, ibat king marayong lugal, dinatang laban samban ing Ginong Jesus, bustan tamong ing kakatang panalangin, maging kasing lawak nening yato, nga tamo pong manalangin kingig pa, bustan mong insala ng Kristo, sumlag ka ring sablang tao. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang bansa, malapit at marayo, ating Santa Iglesia, matula nung tanggapan, kambening pamiyalwa ning karelang kultura, ipanalangin takin. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banking panahon tamo, laganap ing katuliran at datang ing kapayapan king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding tawaning Diyos, damdaman doring kalulo, king karelang pamanigapo, malunsla karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karing atyu king pamangailangan, panalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapilit tuki kaya, akit daing sala at makombertila, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding sablang manintun metong abatwin, ban mantabe karela, atuklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Bangkaring kaya katang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kaluparing taong mga biyasa, midake karing kayamanan ning kaya katang pibandyan at puso, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo,
sunlag karing sablang tao. Ngeni po doan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Bustan mo hinsala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ginuming Diyos, magsaya kami king pamakisaut mo kaya kami, kapamilatan ng Yesus ay anak mo. Bustan mong hiya ing maging sulo ning biyemi, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad bainting kakatamong dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan sa ning kinuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamon kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa igpami, tanggapan mula reting hain ning kekang Santa Iglesia, elaginto mira at insenso, noniing sakripisyo at pamangan at tatalakaranda, Yesu Kristong ginumi manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antimorin, itasyo ring puso yo. makatasla king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King aldo iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo ing alanangga mong tangka. King kaligtasan at pepakit me bilang ing sala ring sablang tao. Ngening ligaya na sinlag busalmi, binayo ming ketawan king alanangga ng larawan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta.
Tunay kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sana detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban parakya kami, magawalang katawan at daya, ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amay daon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebian ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagabuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bami ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na i Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang susuyo, king Ginoo. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawanad, maninayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupat kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Jesucristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupain tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga.
Abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginotamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emosa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayan aning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakita mo pong ining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan po.
Ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyetu ne kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mana mo, humayat na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay kami, panimunan mo kami king kang sala. Sopan mo kaming makakilala kang Kristo, kaniting banal na Eucharistia, at tanggap kayang mipnong lugod. Uling hing ginumi, manggaman king alanangga. Amen. Luklo kayo po sa guli para kayong announcement. Mumuna, malugod po namin kayong inaanyayahan ang lahat sa Kalilukan Kulyat, Pisamban Maragul, an art exhibit for a cause na proyekto ng JCI Angeles City, Kulyat. Layunin ng exhibit na ito na ipakita ang malikhanging talento ng mga 25 piling lokal na alagad ng sining habang binibigyan pugay ang makulay na kasaysayan at kulturang nakapaloob sa Holy Rosary Parish Church. Sa pamagitan ng kanilang mga obra, muling binibigyang buhay ang simbolo ng pananampalataya at pamana ng ating komunidad. Ang nasabing exhibit ay gaganapin sa Clark Museum, Clark Freeport Zone at magbubukas sa publiko sa Enero 25, 2025. Inaanyahan po kayo ang lahat na dumalo at makiisa sa layuning ito. Tayo na at magkaisa upang ipagdiwang ang sining, pananampalataya at kultura ng ating bayan habang nagbibigay suporta sa pagtatayo ng ating minamahal na simbahan, Pisamban Maragul. O ini po magumpisaya keng January 25. Ngayon po to summarize, sana po kayo panetang mag-aral keng kasalpantayanan. Tayo malyaring samba ng Diyos nung tayo po kakilala. Ninong ing biyasa, ilapindetang manintun, mag-aral, pakikitan, panintunan, at potangikit din gino akilala re sambande, kalupalapuring pantas mga biyasa. Nino Jesus, metong yang Diyos, uling simbande, metong yang ari, uling inampanganan deng ginto, metong yang pari, uling inampanganan deng insenso, metong yang taong Diyos, ameging tao, at Matea, para kaya katamu, inyapin po inampanganan deng mira, balsamo, uling Matea, Jesus, para kaya katamu. Jesus was born to die. Matea, para karing kaya katamong kasalanan. O yan po, Jesus, ing may bait. Sana manatili tamong biyasa king harapan na ni nga pong Ginoo. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingeg pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.